turagusabye ubwenge ndetse n'ubushishozi mu byo nkora byose, ni wewe bihagije. Tabara ababaye bose n'abari mu kaga, bose bagusabye Yesu, bahasa amahoro yawe. Ibyo ntuze byose Kristo ni wewe wabimpaye, n'ubuzima bwanje Yesu ni wewe uramutsa. Yesu wanje nzarahuririmba Kristo, je manika maje chinyena kadiyo simbuke jomugana abaga wabivuge ababyeyi baguye impundu, ni wewe buzima bwanje Yesu, ni wewe mahoro yanje. Uri umushumba mwiza Kristo, wongera umenye inama zawe, umwami w'ishema ziraje kugusenga. Ganza Yesu wanje, uganzura bikwiye, dore tugana kure, ni wewe buzima bwacu Yesu, ni wewe mahoro yacu. Yesu uri ubuzima bwacu, uri amahoro yacu, uri inkingi yacu, uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Umusazi wawe Dawudi yaravuze muri Zaburi ngo mwakujya kuri nyene igenda igashunguruka ikava ku musozi igiye kuraba amazi yo kunywa. Uko umutima wayo umeze niko n'imitima yacu imeze. Turakunyotewe inyenzi, tunyotewe itangaza ryawe, tunyotewe ubwiza bwawe, tunyotewe ububasha bwawe. Turi mu izamu ryo hagati ya saa cyenda na saa kumi n'ebyiri z'umuco. Turashaka ko kuri iki gicaniro waduhumurije twabukoze. Yesu Kristo umukozi mwiza, ni wewe umara inzara n'inyota, ego abafise intuno n'imibabaro, twese ni wewe tuje tungana. Nk'uko Imana yogira ishaka mwazavutse, niko naje gushakashaka, kuko ngufitiye inyota, niko naje gushakashaka, kuko ngufitiye impuhwe. Yesu Kristo umukozi mwiza, wewe umara inzara n'inyota, abafise intuno n'imibabaro, twebwe ni wewe tuje tungana. Yesu mwiza, nk'uko Imana yagira ishaka mwazavutse, niko naje gushakashaka, kuko ngufitiye inyota, niko naje gushakashaka, kuko ngufitiye
turagushimira agaciro ko kuba abana b'Imana turagusabira urukundo rwawe dushware kugira ngo turushizeho gusa nawe uyu munsi turase imyuka y'abarozi abarozikazi abapfumu abagenzi n'abangushi turase imyuka y'abicanyi basambanye n'abasakuza babesha turakiriye ubutwari busa n'ubutungane kanyamuneza ibyiza n'ibyishimo twitandukanije n'inabi turasimanuka turasagahinda turase ibisokuru bibi byose angangura muri imitima yacu tukabaho tubabaye turagiriye umunezero mu izina ryawe gerada kandi ndasabye mu butwari bwa mutima w'Imana butwarire bwice tubone kwerwa mu byo dukora byose kuko twarayizekiwe cyane amen. Tugire muri abo muraguwe neza nibyo mutamenyereye mukareka bwifashishe kuko ariko kanya dose ko haje amasengesho izamu ryasozera uyu munsi uryasozere musweze yasengesho sanga z'ijoro ry'isengesho nifashishije akanya keza n'umugabo w'indoto kubazirota kuko indoto ni kimwe mu by'Imana turumikira kugira ngo inyenyeri zacu zikomeze kwiga amafatire ku kararo gato umukristo yabitse indoto kubera ko yabitse telefone akoresha cyane nanone kwisisa ngo n'umugabo ntacu yibuka amateka yari ni ukuvuga ariko amateka yo kubona afungura ku buryo nawe yabonye ko iyo ndoto igaruka kenshi mugabo akarya aha usigo kandi akabona sangira n'umuhishi umubyeyi wiwe cyangwa sangira n'umusaza we ufite abandi basaza kandi bakurikira mugabo nawe ntakiriho ubundi mwanya kandi umusaza we aramukunda ati vaho mama namukeneye birasigura ngo wiki ubundi asoma bakamutima tobe ku buryo yasiriye ariko atandika social yo ku kwezi kwa gatandatu sinikwa kwa gatandatu ubundi iyo batanga tujya musaza mumaze kumenyera ko ari ikintu kibi rwose ariko ikintu kibi ariko bikora iby'uburozi ubw'uburozi ariko batugabura ngo twice udukure uturande ariyo n'uburozi batugaburira utakazeje aburozi batugaburira utakaza n'amakara yacu ariyo uburozi batugaburira utumenje utugogo aburozi batugaburira uturimba umwakarero nk'abagore bashobora kugumiza abagabo babo kugira ngo babe batavuga baceceke ugasanga umugabo yagorotse uko kutavuga kandi ugasanga byageze ingaruka ku buryo bw'uko umugabo n'umugore bakora umutima umugabo cyo tumenya ibice kuko umugabo uzokomeye guhangana amenye we uwo ari we nawe akumenye mugabo n'umutima uti uzogucumura ingenzi nimwe umunara w'umutima abashinzwe icyuma cyo kumenya icyuma kingana umuntu yisanga nikiba kikiri cyarasanze ko bitandukanye no kugira intege ugasangana n'ubundi ntaho tubitse ahubwo abari bateka kamwe ku buryo ubukasa umutwe w'itegeko ry'Imana si cyo kimwe no kurirenga mu gihanganiro none rero izo ndoto zirimo gufungura kandi ukabona gusana n'abo bahishe ari igihe ziva ku muvukano ko kuntu musaza we nawe yabonye basangiza kandi akamubwirukana ngo mumena kukeneye bisigura ukwiye kugaba kuko ari politiki ishobora kuba kugira ngo ugire winjire mu rugobo utagenewe kwinjira reka ndabakarere kugira ngo ukore muri sangiza abantu kandi mbere byagenewe niyo mpamvu iyi Imana ibona wakomeje kuba wicaye ishobora kuguha bimwe gusa ikaguterana n'indoto zo kubona urya kugira ngo ugire ubwoba bw'abashyitsi bikunda kiki nasanyana muri sikorere ugiye gusoma igitabo cy'Amahugu 50 kubera ko ku murongo wa 15 baravuga ngo Yosefu mu bene wabo na Yosefu babonye ko se yapfuye urumva amaherezo n'integuro y'ishozera ry'ubuzima bwawe bavugana bati kumbure Yosefu azotwana adusubirize mu ndumane inabi yose twamugiriye batuma uburyo kubwira Yosefu ati so